Muri Kongo Kinshasa ibintu byongeye gusubira irudubi, ibintu byongeye kuba bibi cyane, ibintu byongeye gukomera. Imirwano yabaye imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba bafatanyije cyane cyane Mayimayi Nyatura n'inyeshyamba za FDLR ziruka mu Rwanda. Ubu ngubu ibintu birakomeye cyane mu kirere kigereye umujyi wa Goma. Ubu ngubu mu kirere cyaho urusaku rw'amasasu nirwo rwumvikana, urusaku rw'amasasu y'ibitwaro biremereye cyane. Ariko inkuru ibabaje akakanya imaze gusohoka ni yuko umujenerali amaze gupfira mu mirwano iri kuba muri akakanya. Ni inkuru mbi cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Yiciwe muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru imaze gusohoka akakanya itugezeho muri akakanya yihuta cyane, ivuga yuko yari imirwano ikomeye cyane yari yabaye. Kuko rero atugezeho avuga yuko Generali Masironga yapfiriye mu gace ka Kausa nyuma y'imirwano yari irimo kuba. Aya makuru rero avuga ko Masironga yatezwe igico acibwa umutwe, amaze kwicwa habaho kurasana kw'abamushyigikiye n'abamurwanya, hapfamo 7, abandi 3 barakomereka cyane. Generali Masironga ngo yishwe mu gihe yiteguraga kugaba ibitero ku mutwe witwaje intwaro wa M23 uri kurwanira muri teritwari ya Rucuru hafi ya Masisi. Urupfu rw'uyu generali rero rwari rwateye urujijo, bibaza niba yaba yapfiriye mu mirwano ihanganishije FARDC n'inyeshyamba za M23. Ariko inkuru muri akakanya nibwo imaze gusohoka ivuga yuko yishwe n'uyu mutwe yitwa Nyatura abazungu mu mirwano yapfiriyemo abandi bagera kuri 7. Amaze gusohoka indi nkuru biravuga yuko Igoma baba bagiye gukora imyigaragambyo bamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. N'abatuye mu mujyi wa Goma bivugwa yuko bateganya gukora imyigaragambyo bamagana ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zijye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihe ibintu bimeze nabi cyane. N'amashusho yashyizwe hanze n'umunyamakuru w'umunyekongo ukorana na France 24 Regis Kabumba agaragaza abagabo bazenguruka mu isoko ryo mu mujyi wa Goma bamenyesha ko bari muri gahunda yo kwigaragambya mu minsi ya vuba. Umwe muri bo wari ufite umuzindaro yavuze ati ese muriteguye, gahunda ni ku munsi wa 4, niba badashobora kujya kurwana bagende na Monisco bagende. Niko nabari mu isoko bikirizaga ayo magambo. Uyu munyamakuru yatangaje ko aba bagabo bazengurutse imihanda n'amasoko basaba ko ingabo za Kenya ziri mu mujyi wa Goma zava muri Kongo mu gihe zaba zitagiye gufasha ingabo zabo ziri ku rugamba. Ngo barashaka no kwigaragambya basaba ko ingabo za Uganda ziteganya kujya mu gihugu cyabo mu butumwa bwa EAC zitajyayo. Abanyekongo bagiye kwigaragambya nyuma yaho ingabo za EAC zisabwe gutegereza ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Nairobi ni Rwanda muri Angola. Imitwe yitwaje intwaro itazabyubahiriza kugeza ku iherezo y'igihe ntarengwa yahawe ikaraswaho. Iby'imirwano ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC gifatanya n'inyeshyamba za FDLR na Mayimayi Nyatura noneho byongeye kwivanga. Hari kugenda haziramo n'indi mitwe y'inyeshyamba isanzwe irwanira mu mashyamba y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikagenda birushaho gufata indi ntera cyangwa se indi sura. Hari amakuru ari kuvugwa ku nyeshyamba z'umutwe wa Pariko ziyobowe na Sendugu Museveni zivuga ko ubu ngubu ziteguye kwa zambariye urugamba zigiye gutera umutwe wa M23. N'amashusho amaze no kutugeraho hano kuri Anda TV Rwanda yerekana izi nyeshyamba zirimo zivuga imyato ko zigomba gukora ibishoboka byose zigatsinsura cyangwa se zikirukana umutwe wa M23. Izi nyeshyamba rero mu gusohora aya mashusho bikaba bitavuzweho rumwe n'abarebera ibintu hafi mu buryo bugiye butandukanye. Icyambere harabagize bati ntabwo byumvikana ukuntu izi nyeshyamba zite guhangana n'umutwe wa M23, umutwe ukomeye cyane, umutwe ufite igikoresho, umutwe ufite imyambaro, umutwe ufite buri kimwe ndetse wanerekanye aho ubera akaga cyangwa se ubushobozi bwawo budasanzwe, kuko no umutwe umaze gutsinda uruhenu ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe y'inyeshyamba itandukanye. Ndetse mu minsi yashizeho urugamba rwari rukomeye cyane aho byavugaga ko neza
neza umutwe wa M23 wabugiye gufata umujyi wa Goma aho barwaniraga mu mirometero 20 gusa uvuye mu mujyi wa Goma, ndetse bakavuga ko rero uyu mujyi wabugiye kwigarurirwa n'izi nyeshyamba za M23 nyuma y'uko bazarigaruriye umujyi ukomeye wabonagana. Umujyi wananiye FARDC kugaruka mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se mu maboko ya leta ya Kinshasa, kuko banakoresheje uburyo nyine bwose bushoboka, harimo no gukoresha indege za kirimbuzi zo mu bwoko bwa Su-25 bakuye mu gihugu cy'Uburusiya. Ibyo banakomeje kugenda banashakisha intwaro hirya no hino ku isi kugira ngo barebe ko bahangana n'uyu mutwe wa M23. Ndetse uyu mutwe wa M23 ni nawo wazamuye ibyifuzo bya bamwe na bamwe mu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ko haba ibiganiro byimbitse hagati y'imitwe y'inyeshyamba irwanira mu Burasirazuba bwa Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo Kinshasa kugira ngo nibura ituze riboneke, kuko ni nyuma yaho babonaga imirwano isa n'ikomeye cyane kandi ikomeje kugwamo benshi, haba ku ruhande rw'abasirikare rw'abarwanyi ndetse n'abaturage basanzwe bagiye bavanwa mu byabo bakimukira mu duce tutari kuberamo imirwano, ndetse no mu bihugu bituranye birimo u Rwanda na Uganda. Imirwano rero n'ubu ngubu muri iyi minsi yakomeje gufata indi sura ndetse n'indi ntera. Ubu rero cyane ikaba iri kubera mu gice cya Kishishe aho hakomeje kubera isibaniro hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo harimo FDLR na Mayimayi Nyatura ndetse n'indi mitwe itandukanye. Uyu mutwe rero wa Pareko yubowe na Sendugu Museveni uravuga yuko ugiye gukora ibishoboka byose ukirukana inyeshyamba za M23 ngo zigize akaraha kajyaye ngo zananiye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni ibintu rero benshi bakomeje kuvuga yuko bisa naho bidashoboka cyangwa se bigoye cyane kuba izi nyeshyamba zidafite igikoresho na kimwe, zidafite imyambaro nk'uko bigaragara mu mashusho, nta myambaro bafite, nta nkweto, ngo nta n'igikoresho na kimwe habe na gato gisanzwe kiranga abasirikare cyangwa se abitegura kujya ku rugamba. Ikindi nakubwira nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo yizeye gukorera ikintu gikomeye igisirikare cye kugira ngo cyitware neza ku mirongo y'urugamba mu rugamba bahanganyemo n'inyeshyamba zitandukanye, ariko cyane umutwe wa M23. Ni Perezida Tshisekedi rero yizeye gushyira ku murongo n'impinduka mu mibereho y'abasirikare ba Kongo Kinshasa. N'ubu yabivuze nanone ubwo yasuraga abasirikare bashya mu ngabo bitabye ubusabe bwe mu kwezi gushize, kuko ni mu minsi ishize bazengurukaga igihugu cyose bashaka urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi yewe n'abataruzuza imyaka y'ubukure kugira ngo barebe batabare aho rukomeye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu guhangana n'inyeshyamba za M23. Bagiye bashira mu bice rero cyane by'Uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa, haba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, cyane nko mu mujyi wa Goma. Ni ibintu byagiye bishyirwa ahagaragara. Ikigo cya gisirikare cya Kitona mu ntara ya Kongo Centrale kirimo gutoza abasirikare bashya 1200 barimo abagore 300 nk'uko ibiro bya perezida wa Kongo bibivuga. Nibo bantu benshi bitabiriye kwinjira mu ngabo za Kongo icyarimwe mu mateka y'iki gihugu kuva byabaho. Rero ibintu byibajijweho na benshi bati koko urugamba rurakomeye, ati ibintu birakomeye cyane nk'uko rero bivugwa na radio televiziyo ya leta. Mu kwezi gushize Tshisekedi yasabye urubyiruko kwinjira mu gisirikare ku bwinshi bakajya kurinda igihugu, kuko yavugaga ko cyatewe ngo n'u Rwanda ngo rwikinze inyuma y'umutwe wa M23. M23 ihora ihakana ndetse na leta y'u Rwanda ikaba itarahwemye kubihakana, ivuga ko leta ya Kinshasa yigiza nkana yewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ayoberwa inshingano ze, ahubwo akajya kwegeka ibibazo ku bihugu bituranye birimo u Rwanda na Uganda. Icyo gihe rero Tshisekedi yavuze ko yagerageje inzira ya diplomasi ariko nta musaruro ufatika yatanze ku rubuga. Avuga ko ibyo bishobora kutabageza ku ntambwe bifuza. Ku wa kane ushize Tshisekedi yabwiye abo bitabye ubusabe bwe bwo mu ntara zitandukanye za Kongo. Tshisekedi yabwiye abo bitabye ubusabe bwe bwo mu ntara zitandukanye za Kongo ko bagiye kuvugurura igisirikare n'imibereho y'abasirikare bagendeye ku itegeko rishya rya leta yahaye inteko ishinga amategeko. Tshisekedi avuga ko intego y'iryo tegeko ari gushyira ku murongo igisirikare cyabo. Ati abantu baradukinishije kuko igisirikare cyacu kitari kiri ku murongo kandi morale y'abasirikare iri hasi. Tshisekedi yizeje abo basirikare bashya kwita ku mibereho yabo n'imiryango yabo, nabo abasaba kurangwa n'ikinyabupfura no kutagambanira Kongo. Ingabo za Kongo zinengwa kunanirwa kurwanya ubwazo imitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo n'abanyamahanga mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa zayigoje ako karere mu myaka irenga 20 ishize. Nyuma y'imirwano yari imaze iminsi iba muri teritwari ya Rucuru, ibikorwa byose bigahagarara ndetse n'imihanda imwe n'imwe igafungwa. Ubu ngubu umutwe wa M23 wafunguye umuhanda ujyana ibiribwa Igoma. Umutwe wa M23 warikuye amakamyo yari yaraheze mu mujyi wa Kiwanja na Bunagana muri teritwari ya Rucuru, yarapakiye ibiribwa abijyanye mu mujyi
wa Goma. Imodoka zivuye muri Rucuru zatangiye kugemura ibiribwa mu mujyi wa Goma. Amakuru ava imbere mu mujyi wa Goma aravuga yuko agana saa 5 z'amanywa amakamyo menshi yarikuwe nyuma yuko umuhanda ufunguwe. Umujyi wa Goma ukaba umaze iminsi utagerwamo n'imodoka ziva muri Rucuru kubera imirwano rimaze iminsi huje abarwanya M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba bafatanya za FDLR na Maimai Nyatura. Imirwano yari imeze nabi cyane mu kwakira uyu mwaka nibwo abarwanya M23 bafashe umuhanda uhuza Goma na Rucuru ndetse n'imodoka zitwaye ibicuruzwa zirafatwa. Ni nyuma y'imirwano ikaze cyane yari abahuje n'ingabo za FARDC n'inyeshyamba bafatanya mu duce twa Biruma na Karengera. Icyo gihe imodoka ziva Ikishasha zakoreshaga umuhanda wa Tongo Kazaroho kugira ngo zigere i Goma. Izi modoka ziri ku nyuma y'umunsi umwe gusa M23 itangaje ko yiteguye guhagarika imirwano ndetse kava no mu bice byose yari yarigaruriye igasubira inyuma igana mu birindiro yasigiwe n'ibiganiro byabereye i Rwanda muri Angola byari biyobowe na Joao Lourenço, perezida wa Angola. Ni mu gihe iyi nama yari yasabye uyu mutwe kurekura ibice yafashe, gusa wari wahagaritse imirwano ntiwasubira inyuma kubera ko bavugaga yuko ngo iby'ihoro usaba leta Kinshasa na n'ubu kugeza amagingo ya bitaragerwaho. M23 ivuga ko impamvu yavuye mu buhungiro aho bari muri Uganda ari uko leta ya Kongo itashyize mu bikorwa ibyo bari bemeranyije birimo guhagarika ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'abatutsi babwirwa ko ari abanyarwanda. Ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwakomeje gushinja u Rwanda gufasha uyu mutwe M23 gusa rwo rubihakana rwivuye inyuma. Imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ikomeje kugira ingaruka nyinshi cyane zinyuranye, harimo umutekano muke ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, abava mu byabo, inzara n'ibindi, n'izindi ngaruka nyinshi ziterwa n'intambara. Ibiganiro byaberaga i Nairobi hasojwe ibiganiro byari bimaze icyumweru bihuje leta ya Kongo ndetse societe civile n'imitwe yitwaje intwaro, aho barebeye hamwe uko umutekano muke uri muri Kongo Kinshasa mu burasirazuba bw'iki gihugu wakongera kugaruka. Gusa umutwe wa M23 ni watumiwe muri ibi biganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Ibintu basesengura cyangwa se barebera hafi ibintu bavuga ko bitakunda mu gihe leta ya Kongo itumva ibyifuzo by'iyi mitwe ibarizwa ku butaka bwayo. Ni mu gihe uyu mutwe wa M23 uheruka gusaba imiryango mpuzamahanga itandukanye guhaguruka vuba na bwangu ikagira ikikora mu guhagarika jenoside irimo gukorwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa n'imitwe bafatanyije nka FDLR na Maimai Nyatura. Itangazo ryasohowe n'umutwe wa M23 wamaganye wivuye inyuma jenoside irimo gukorwa n'ingabo za leta ya Kongo ifatanyije n'imitwe irimo FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ryaje mu gihe ubugizi bwa nabi bukomeje gufata indi ntera cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko guhera ubwo umutwe wa M23 uburaga imirwano n'igisirikare cy'icyo gihugu FARDC. Guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka muri Kongo Kinshasa harimo imvugo z'ibikorwa byibasira abasivile bavuga ikinyarwanda, aho bamwe ngo bicwa urubozo babwirwa amagambo abakomeretsa n'ibindi bashinjwa kuba ibyitso bya M23. Igisirikare cya Kongo n'abafatanyije ku munsi w'ejo bagabye igitero ku birindiro bya M23 ahitwa Bwiza no mu bice bihakikije. Ibi bikaba binyuranye cyane n'icyemezo cyo guhagarika imirwano nk'ibyavugiwe i Rwanda n'i Nairobi muri Kenya. Muri ibyo bitero M23 yagaragaje ko FARDC n'abafatanyije bakomeje kwica abasivile n'inzirakarengane, gusenya inzu zabo, kwiba no kwica inka zabo. Ni ibitero kandi byakomerekeyemo abasivile benshi, abandi bava mu byabo. Ubwicanyi bwibasiye abatutsi n'abandi bavuga ikinyarwanda. M23 kuvuga ko bakomeje kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside y'ihuriro rya FARDC na FDLR n'abandi bafatanya, mu gihe umuryango mpuzamahanga n'igihugu bakomeje kuryumaho. Itangazo rya M23 riragira riti bitugarura mu bihe byabanjirije jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yakozwe n'umwe mu bafatanyabikorwa b'imena ba guverinoma ya Kinshasa. Perezida Tshisekedi aherutse kwerura ko amushyigikiye. M23 kandi irasaba akanama ka Loni gashinzwe umutekano w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, SADC n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi kugira icyo bakora ako kanya mu guhagarika jenoside irimo gukorwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa n'abo bafatanyije. M23 inasaba imiryango mpuzamahanga itabara abantu kugira icyo ikora igafasha imiryango ikomeje kuva mu byabo, aho kugeza ubu habarurwa irenga 5,000 yahungiye mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Abarwanyi
ba M23 baremeza ko batazigira bahagarara ngo barebere abaturage b'abasivile bicwa, ahubwo yiteguye ngo kugira ikikora mu guhagarika ubwo bwicanyi ndengakamere uburyo bushoboka bwose. Umuryango w'abibumbye uherutse gutanga impuruza ku bimenyetso biganisha kuri jenoside biri gututumba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buryo hatagize igikorwa amateka ashobora kwisubiramo. Ni ubutumwa bwanyuze mu itangazo ryashyizwe hanze n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ishinzwe ibyo gukumira jenoside Alice Wairumu Nderitu, nyuma yo kugirira uruzinduko muri iki gihugu kuva ku itariki ya 10 kugeza ku 13 Ugushyingo uyu mwaka. Wairumu yavuze ko yatewe impungenge n'uburyo imvururu mu karere k'ibiyaga bigari zirushaho gufata indi ntera mu gihe aka karere ariko kabereyemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Amatsiko yari menshi cyane hategerejwe kizava mu biganiro by'abanyekongo byari bimaze icyumweru bibera mu cyumba cya Hotel Safari Park Hotel i Nairobi muri Kenya, aho imitwe yitwaje intwaro 53 yaganiraga na guverinoma ya Kongo Kinshasa ku mutwe w'amahoro arambye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibiganiro byari bihurije hamwe imitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Tanganyika. M23 ntabwo yatumiwe nubwo ariyo igaragara cyane nk'ihangayikishije leta ya Kongo Kinshasa. Amakuru avuga ko mu cyumba cy'ibiganiro hari hahuriyemo abantu bagera kuri 350, barimo abagera muri 50 bahagarariye imitwe yitwaje intwaro, byayobowe n'umuhuza Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya imyaka 10, Macharia Kamau waruhagarariye Kenya na Profeseri Serge Chibango waruhagarariye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Ni ibiganiro byatangiranye impaka n'urujijo kuba bikurikiraniye hafi, kuko mu babyitabiriye harimo abadafite inshingano zizwi cyangwa bahagarariye. Ni mu gihe leta ya Kongo yemeje ko abitabiriye bose bagenzuwe mbere y'ibiganiro. Umutwe wa M23 wari kwisonga ya nyirabayazana w'ibiganiro ntabwo watumiwe. Ni ibintu biteye urujijo, ariko bikaba n'ikosa rikomeye kuko hibazwa ibyavugirwa mu biganiro M23 ishinjwamo na leta kandi yo idahari. M23 yari maze igihe mu mirwano n'ingabo za Kongo FARDC ndetse yigaruriye ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru nka Bunagana, Kiwanja, Rucuru n'ahandi. Icyakora uyu mutwe wari wemeye guhagarika imirwano no kuva mu bice wari wafashe. Batumiwe mu biganiro bya Nairobi harimo imitwe yagaragaje ubufatanye na leta. Raporo nyinshi zerekanye ko hari inama ya Pangi muri Warikare yahuje leta ya Kongo n'imitwe nka FDLR, Maimai, Nyatura n'iyindi. Bemera ubufatanye mu kurwanya umutwe wa M23. Umusesenguzi mu bya politiki, amategeko akaba n'umunyamakuru Gatabazi Tite asobanura ko mu gutumira abitabiriye ibiganiro habayemo ikibazo, kuko yusesenguye abari barimo kugeza ku munota wa nyuma nta urwanya leta wari uhari. Ati nta muntu n'umwe wagiye muri iyi nama ya Nairobi wagaragaje ko arwanya leta ya Kinshasa. Bikaba bivuze ko leta ya Kongo yerekanye ibimenyetso byinshi kandi kenshi kidashaka ko ibiganiro bigera ku ntego. Kubw'ibyo rero bashyize igitutu gikomeye kumuhuza kugira ngo adahura na M23, bituma mu batumiwe itabamo ahubwo hatumirwa abo leta yahisemo. Ibi ngo bisobanura impamvu kuva ku munota wa mbere leta ya Kongo yarwanyije ko hari ibyemezo idashaka byava muri iyi nama ihereye kugena abazayitabira. Ubwo ibiganiro bya Nairobi byari birimbanyije ibyo leta ya Kongo yakoze, bigaragaza ko yarimo ivangira cyangwa idindiza biriya biganiro. Ku ikubitiro mu cyumweru gishize itsinda rya guverinoma ya Kongo ryavuze ko ibikoresho byo gusemura ari ibyoherejwe n'u Rwanda batabishaka. Profeseri Serge Chibango uhagarariye leta ya Kinshasa yasabye ko uburyo bakoreshaga mu gusemura busenywa, ibyo bikoresho bigasimbuzwa ibindi biturutse i Kinshasa. Leta ya Kongo kandi yashumurije abamayimayi ngo bajye kwica abanyamurenge. Ibyari ukugira ngo abahagarariye abanyamurenge babazwe n'ibiri gukorerwa bene wabo, bityo barakare bave mu biganiro. Gatabazi avuga ko ibi byabaye, leta ikavuga ko abanyamurenge banze ibiganiro, nyamara ari ubushotoranyi bwabaye kugira ngo itere iniyikirize mu biganiro. Icya gatatu rero leta ya Kongo yakoze mu biganiro ni ukubona intumwa yihariye ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, Profeseri Serge Chibango, akoresha icyubahiro afite akajya mu biro mu kumuhuza akamubwira ngo bamuhe insimburamubyizi
indagizi z'abitabiriye ibiganiro ngazibahe, aho kubikora akayakubita umufuka bigateza intugunda mu biganiro. Ibyatumye Uhuru Kenyatta arakara avuga ko abayatwaye bayasubiza ako kanya. Mu busesenguzi, ibi ntabwo byari bigamije kwiba ariya madolari, ahubwo byari bigamije guteza akaduruvayo mu biganiro. Ubwicanyi bwa Kishishe nibwo busa nkaho ari ubwa mbere leta ya Kongo ibonye ku butaka bwayo kuva mu myaka yose abantu bicwa mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yarahagurutse irabamagana, isaba iperereza ndetse inohereza Minisitiri w'Ubutabera Irahe kujya kurega ishyiraho icyunamo cy'iminsi 3. Gatabazi avuga ko bitangaje kubona guverinoma ya Kongo ariyo yamagana ubwicanyi mu gihe raporo zose za Loni zerekana ko FARDC ziza zigafata abagore ku ngufu, zikica zigasenya ibikorwa remezo bafatanyije n'inyeshyamba za FDLR na Mayimanyatura. Ati kwirengagiza izo raporo zose nibyo bikorwa by'icarubozo by'ingabo za Kongo, bagasimbukira ibya Kishishe. Birasa no gutera igihu ku itangazo ry'umujyanama wihariye ry'umunyamabanga mukuru wa Loni Alice Wairumu Ndeiritu wavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Gushyingo 2022, akavuga ko harimo gukorwa genocide. Yakomeje avuga ko ibi guverinoma ya Kongo yabikoze kugira ngo abantu badakomeza kuvuga iby'iryo tangazo, ahubwo bahugire ku bwicanyi bwa Kishishe. Ibiganiro bya Nairobi rero byavuyemo imyanzuro irimo guhagarika imirwano kw'imitwe yitwaje intwaro, gushyiraho itsinda rihuriweho na Repubulika Demokarasi ya Kongo EAC n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo hakurikiranwe uburyo abarwanyi b'iyi mitwe bafunzwe nta byaha bashinjwa bashobora kurekurwa, ndetse iyi mitwe ikarekura abana bari mu gisirikare bakakivamo. Indi myanzuro yavuye mu biganiro bya Nairobi yaciye benshi intege, ndetse ab'inkwakuzi bahamya ko ibyaganiriwe ntawe bihuriye n'ikibazo gihari. Gatabazi avuga ko kubona imyanzuro ya Nairobi bavugamo ngo abaturiye parike ya Virunga bazakorerwe imishinga irengera ibidukikije kandi bagire uruhare rutaziguye muri yo ari ikintu kitumvikana. Abo muri Maniema basabiwe n'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi ko bagira icyo bungukira mu nyungu ziva mu bikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Nta mwanzuro n'umwe ureba M23 wafashwe, uretse ko Kenyatta yavuze ko afite icyizere cy'uko M23 izubahiriza ibyo yasabye mu biganiro bya Rwanda, harimo guhagarika imirwano no kurekura uduce yafashe twa Rucuru, Bunagana na Kiwanja kugira ngo abone kuganira nayo. Ati nibubahiriza biriya byasabwe bazitabira ibiganiro kandi bazagira uruhare mu rugendo rukomeza rwo gushaka amahoro. Umutwe M23 wemeje ko witeguye guhagarika imirwano ndetse ukava mu duce umaze kwigarurira nk'uko wabisabwe mu nama iheruka kubera i Rwanda muri Angola nubwo utayitumiwemo. Mu minsi ya mbere y'ibiganiro, abasesenguzi bavugaga ko Kenyatta arimo kwitwara nk'umuntu ufite izindi nyungu ashaka kurengera anyuze mu kwiyoroshya akagendera mu murongo wa leta ya Kongo kurusha kwerura agakanda ahari ikibyimba agamije umuti w'ikibazo cy'umutekano muke. Ni inyungu benshi bahuza n'ubucuruzi abashoramari b'Abanyakenya bafite muri Kongo Kinshasa muri iki gihe, kandi Kenyatta afitemo ukuboko kunini ku buryo kugira ngo usagambe agomba kubereka ko bari kumwe muri ibi bihe bashaka kwikoma u Rwanda. Gatabazi avuga ko ibi bitera kwibaza uruhare rw'umuhuza Kenyatta nka perezida wayoboye Kenya imyaka 10 uzi neza ikibazo cyo muri Kongo Kinshasa neza cyane. Ati kubona aba umuhuza byarakarusho kandi yarafitiwe icyizere ko nta wamubeshya cyangwa ngo amuyobye mu kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Kubona ajya muri Kongo Kinshasa akagera Igoma M23 iri hafi aho muri gahunda ye ntashyiremo guhura nayo, byatumye abantu batangira gukemanga umusaruro uzava mu buhuza bwe. Iyo urebye imyanzuro avuye i Nairobi, benshi bacitse intege bavuga ko ntacyo bagiteze mu buhuza bwa Kenyatta. Ikindi cyerekana ko ibyo Kenyatta yakoze ari kinamico no kwiha igihe kidashoboka cyo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro, aho yihaye ko muri Mutarama na Gashyantare azagenzura uko ibyemejwe byubahirizwa. Kubw'ibyo Uhuru Kenyatta ashobora gukekwa ko hari izindi nyungu ari kurengera, ariko ikizewe nuko ubuhuza bwe bushidikanywaho, agashinjwa kubogama ibintu bituma atakarizwa icyizere. Muri aka kanya gato gashize umutwe wa M23 umaze gusohora itangazo umaze gushyira hanze rikurikira ibyo uyu mutwe watangaje ku munsi w'ejo, uvuga yuko ugiye guhagarika imirwano ukava mu duce wamaze gufata kugira ngo amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bigaruke cyangwa se biboneke. Gusa muri ko gutangaza ibyo bashyizeho
icyo usaba ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'ingabo zabyo ndetse abahuza mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo Kinshasa ubwayo n'ubuyobozi bwayo, aho bavugaga yuko bifuza ko haba ibiganiro hagati y'izo mpande zose kugira ngo uyu mutwe wa M23 nawo utangaze ibyo wifuza kugira ngo bumvwe uruhande rwabo narwo rwumvwe, dore ko batigeze bahamagarwa mu biganiro byaherukaga kubera i Rwanda muri Angola byari biyobowe n'umuhuza washyizweho na Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço uyobora Angola, ndetse ibyo byari byanafatiwemo nabyo imyanzuro ivuga yuko umutwe wa M23 ugomba guhagarika imirwano byihuse ugasubira aho wahoze mbere yuko imirwano yongera gusubukura mu mezi asaga 6 ashize. Nyuma rero nanone habaye ibiganiro mu minsi yashize byaberaga i Nairobi muri Kenya, ni ibiganiro byari bihuriyemo abahagarariye imitwe yitwaje intwaro irwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo n'imitwe ituruka hanze y'iki gihugu harimo nka FDLR ituruka mu Rwanda, ADF yo muri Uganda ndetse na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ariko abari bahuriye muri ibi biganiro, abari muri ibi biganiro ni imitwe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina, abayihagarariye bakaba bari kumwe n'imiryango itegamiye kuri leta, societe civile n'abandi batandukanye bayobowe n'umuhuza washyizweho n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba Uhuru Kenyatta wahoze ayobora igihugu cya Kenya. Ni ibiganiro bitanagenze neza cyane kubera ko habayemo gato imvururu z'uko abo mu bwoko bw'abanyamurenge bivanye muri ibiganiro bitarangiye nyuma yo kumva inkuru yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byacitse, abo mu bwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abo mu bwoko bw'abatutsi bari kugenda bicwa i Masisi, ariko leta ya Kinshasa ntigire ikikora. Icyo gihe bari bavuze yuko bavuye mu biganiro kuko n'ubundi ngo babona nta musaruro byatanga. Icyo nshaka kubwira rero nuko muri aka kanya umutwe wa M23 umaze gusohora itangazo wongera gutanga iyindi mpuruza ko ibikorwa biri gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo Kinshasa mu burasirazuba bw'iki gihugu biri kuganisha kuri jenoside kandi izaba mu buryo budasanzwe. Umutwe wa M23 umaze gushyira hanze itangazo uvuga yuko FARDC igisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'inyeshyamba za Mai Mai Nyatura ndetse na FDLR bakomeje ibikorwa byo gushotorana bagaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23 kandi nanone bagahohotera abaturage bo mu bice uyu mutwe ugenzura, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni itangazo uyu mutwe wa M23 uvuga ko ku itariki ya 6 ku munsi w'ejo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatanyije n'izi nyeshyamba za FDLR na Mai Mai Nyatura bagabye igitero gikomeye ku birindiro by'uyu mutwe biri ibwiza, ndetse muri iki gitero banahohotera abaturage bahatuye by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bavuga ko ibyo bikorwa by'ubwicanyi byanibasiye ibikorwa by'abaturage muri utwo duce twa Bwiza, arimo gusenya amazu y'abahatuye ndetse no kubirukana mu byabo, abandi nabo banyagwa n'abarwanyi cyane cyane b'inyeshyamba za FDLR na Mai Mai Nyatura. Muri iri tangazo bakagira bati ubwicanyi n'ibikorwa bibi biri gukorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi ni ingengabitekerezo ikomeye ya jenoside, n'ibikorwa bisa neza n'ibyakorwaga mu gihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 byari bimeze. Ati kandi birakorwa na guverinoma ya Kongo Kinshasa, Perezida Felix Antoine Tshisekedi abirebera kandi nawe akabyemeza nkaho nta kibazo. Umutwe wa M23 uragira uti turahamagarira imiryango mpuzamahanga harimo uw'Afurika y'Uburasirazuba EAC, harimo Afurika yunze ubumwe ndetse na SADC n'umuryango w'abibumbye ko bakurikirana bagakora ubutabazi kuri izi nzirakarengane zikomeje kuzira ubusa zizira ubwoko bwabo. Mu gutangaza ibi kandi baravuga yuko bakiriye abaturage bahunze ubu bwicanyi basaga 5,000 bahungiye kuri uyu mutwe wa M23, bagasoza bagira bati ntabwo M23 izigera irebera ibikorwa biba kugeza igihe cyose abazira akarengane bazahabwa uburenganzira bwabo. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka. Bavuze ibi rero mu gihe koko ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo basumbirijwe n'ubwicanyi bw'imitwe yitwaje intwaro ikorana n'ingabo za kiriya gihugu bari guhungira ku mutwe wa M23. Perezida uyu mutwe Bertrand Bisimwa mu butumwa yari yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yavuze ko ibihumbi by'abanyekongo kuri ubu bari guhunga Kicanga bajya mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 nyuma y'ubwicanyi bw'irondabwoko buri kwakorerwa bigizwemo uruhare n'inyeshyamba za FDLR na Mai Mai Nyatura ndetse banafatanyije na bamwe mu basirikare ba FARDC. Bisimwa yunzemo ko ari byihutirwa ko hagira ingamba zifatwa mu rwego rwo guhagarika ubwo bwicanyi. Amakuru y'ubwicanyi bw'Kicanga anemezwa
n'abaturage bahatuye. Umwe mu bavuganye n'abanyamakuru yavuze ko FDLR zimereye nabi abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Kicanga abantu baratotezwa, barafungwa, baratukwa, abandi barakubitwa ndetse ngo hari n'abatwikwa nk'uko byagenze mu minsi ishize ubwo hakwirakwiraga amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umuturage wishwe atwitswe n'amapine y'imodoka mu mujyi wa Goma. Mayimanyatura ndetse na FDLR ngo bose niho barunze ngo bahangane na M23. Imitwe yose aho iva ikagera ngo bayihurije hamwe, ibyicaro byabyo ngo biri Kicanga, bose bahagarariwe na Generali Mugabo Hasani wa APSRS, niwe ushinzwe ngo urugamba no guhuza iriya mitwe yose muri kariya karere. Abanyekongo bakomeje guhungira kuri M23 mu gihe uyu mutwe uheruka gutangaza ko wemeye kuva mu bice wafashe. Ni icyemezo uyu mutwe wafashe kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 Ukuboza 2022 nyuma yo kubisabwa n'inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yabereye i Rwanda muri Angola mu kwezi gushize, ndetse n'ibiganiro byabereye muri Kenya i Nairobi. M23 inshuro nyinshi yakunze kuvuga ko yiteguye kwirwanaho mu gihe cyose izaba ishotowe na FARDC n'izi inshuti zayo, ndetse no gukora ibishoboka byose ikarinda abaturage b'abasivile.